Mbisangeni no yetete na mbere yo kujirwa ntura ya Nkonga wandiakirwe na gicigo mbunge kia Buri nyuma ya kana kange kakaeye kwithirwa kateirwo tererwa barabara kirachene rukirira ruari aragi kujirwa ntubo munini wa Sibo Maitei sublocation James Kimathi awite kana kane karikitie no toturo bwako anaro tujite aja no ntubo kana kara tomba kuona katei njirene unfortunately tukwitha kana kako tao o maisha jako na no tutwana tukuojwa kamukaya kuojwa nture ne oize itukuromba antuba nture ye tuithwe tu vigilant ki barake twane ana betu be na mimba beja bakareka gutatwana njirene na inye ketwa bakuma na ange bakejote wa njirene itukuromba antu betu tu vigilant kana tumba kumenya babota na wenda bombo kanwa kana kaba bakaikwa kethwa inara kwamba kurerwa kana mtu akarera kana kethwa imuritwa akarera kana acoka cukuru na tukomba gwitania gwega tore Maitei naru mbai naru tugwitona tuna tura tutei kamwe unfortunately gatete moyo tutunge tu safe na ito chokenya St. Teresa no to St. Teresa zibajukiye twana turia na tura tuinge tu safe under the care gintu kiria ndarigarira ne aja kirachene imanto ja mwana uyu uteia aja mwana uyu ukeja kwithirwa thirikari no uyu mbio miriukia ikamenya ngina atethia kigongwana kitibui kia gutatwana kinya mwana oku akeja kwithirwa akaria atia noku twina kwithikira guku nene ntura ni irathukire muno ari bara bukwegwa twana itu antu agutatwana ikagie ni nya cibitari bweta bwatigana kwina mantu ja mathuku muno na yombetwa neritikire aciari nikenda kurita moritani ya mwanya kiria nabo nikenda otiela bate kuona nda cia mapema oamo na kubatetheria kurera twana rira beya natuo ari pregnancy ni tuitu kuthagana no mbako theri ndambe mantu jaja turigerie mbere turi aciari bona mari ana bao bari jana aneu na akarwenja na athome akinyara gwita kwa mwana nayo mwana safely akayo mwana njira cia kimkunku na raicirite wenka nayo mwana ete cibitari ya mwana red recorded arere mwana tigintu yota ria mwana na mwana onge nitore mutiari na take responsibility mwana ura kura bwega aciari bekaire ana bao seminar babaitana babera mwana akauma umara utheri no ntoumara o au nio akareta mwana onge na kureta mwana onge mwana onge au nio mantu jau ja kumira ko batu turi aciari tu nderinya tugwitana na betu bwega mwana akeja kumara akethira ari expectant nya muciari na bati kumwitana bwega na mwira mami okwa kinya gwakethira inda gutere utingithira wi nthigurune kwa ugata mwana namenyerwe Waumbe thina muno ari baraba kuona twana ni boretwo kurombo utethio rira baremerwa ni ureri na nikendo tiela makarika yaya twana utewa barabarene yati ukujirwa ringi tukinya bara benana ito ndabwerencha mtu aremerwa imkura mwana mtu neja ageta akona community machibo akabona bakarera mwana ito ari betu ndaburomba mtu ona eu nari menyere mwanka muthia nare akaremerwa kera community mutetherie kintu ja kiwikyo mpumba kwira antu na kinya ari na nthaka ito bukathithia gitendo ja gitendo kiya gucunisha muno muntu kaba akaigwa buru ate omba gukara na mwana u ageta kinya cibitari etatiganao antu agutatwana tukuromba buru kinya ari bambie gwikirwa seminar na kinya ndakaira twina cio kinya cio ciirwe nyethira utero ikethira cie drop out cia skuru kana ungi inyacio ikathukia na baitha lakini ari buru ibekirwe semina nyana ntuba wendi bwega na kinya makanisene anto bete bagitanagwa ana baba batige kuro Reportera Meru TV kuma Buri mbita wa mwende wala iboni Tugeri tudra tukiromba urakiri nonto kagita na karango kuthomagira rugono ruu igukari na thine ke mitambo ende rugono rukari rwa mwana urawithirwe atei na rantere Chiankunga urawithirwe atei barabarene ni bamwe bari tinguge barabara thagirwa bakitheria barabara na ni riboti tukwirwa ati mwana ujo omire kwithirwa akuite kana atete uturo ni mwana ukurikana no abimia ubithatu na murijo mwana ujo nejurikitwe na gwikwa kiri cibitari kana kiri mochari ya Meru level 5 Tugeta nambere na ripoti yetu ni ati mjumbe wa gicigo bunge gya Tigania East Mheshimiwa Mporo wa Buri
na chumrite bonene na kumeneria oro wari munini wa rais Rigathi Gachagua nikira mporo aborea kuganeka Gachagua agweta na mbere na kuangaratania akari kana akenya na mono akari barugari rwa Mount Kenya kuringana na mporo abore kwethera Gachagua nonekenia kuanganirwa ni mirandi ruterero raumite na tigira karibange bombe gwitorongo gene thirikari irere wathanine kagita na gaka nere mporo aweta nkuruki ageta na mbere na kwigika amona kugwata mbaru orenwe munini wa rais kagita na gaka Profesa Kithure Kindiki mweyo mume na mama mweko ilio bigekora wa igithano okay sisi hatuwezi pigana serikali au ndio serikali ni mbunge wa Tigania East Mporo Abori akiwa were thirikari nendene na ende atethera kinina nontu wekira kwenda ni witi na mbere na kaita kara kebebela thirikari ne ende ationa witi na mbere bo na muno akionekana kumeneria wari munini wa rais Rigathi Gachagua nontu bomarieto yawe yarautumira akiwa one term akiwa ende baraba okirira na kwa one term ni baraba komenya ni babwethiritwe nteresio kwethira bena ndoi na ende ntereji bakanjiri kwa one term no tukaita karabaka wa one term uteweti na mbere bo bena bo batesbitare utero na kinya barabara itebwethetwe na ende ni boya bakirere kethirikari kenda bakona weti na mbere na kubureta matorene wewe unasema one term kwa mti kwenu nyumbani hata ikoreka hivyo one term inako one term ni kule kwao Nyeri ambaye wako na lami one term ni kule kwao Murang'a ambaye wako na masule one term ni kule kwao Kirinyaga ambaye wako na stima one term ni kule kwao Laikipia ambaye wako na hospitali kubwa hapa kuna hospitali hapa kuna lami hapa kuna maji hapa ni basi tunasema two term tunasema two term tupate maji tunasema two term tupate barabara tunasema two term tupate lami Noriu akionekana mno kwa tambaru utongoria po William Ruto na wetende bakamuatela mukakaita kara kathiria kaita kawe na utira munini woke nwe Profesa Kithure Kindiki na ende bakethira bena ke wikumiria nonto mwana uyo umetentere ise Meru. Tunaunga serikali mkono kwa sababu ya ile maendeleo ambayo wanataka katika area hii ya kwamba mtoto wetu Kithure Kindiki ambaye hiyo kiti haijawahi kupatikana tena. Huu ndio wakati wa kwanza kutoka 1960 kupatikana. Na sisi watu wa Nyambene community na Meru community tumeamua kwamba 2027 rais wa nchi yetu ya Kenya atakuwa William Samoei Ruto na hakuna shortcut. Halafu 2032 atakuwa rais wa nchi yetu ya Kenya atakuwa ni Meru Kithure Kindiki na hakuna shortcut. Mkiripotera Meru TV kumembe Beta Mukiri Onkonja Ngatho cia mwanya mukiri wa Nkonja nonto bariboti eu kongera kuna ati muthenya John waziri wa Roje Ajan Degrone Eric Mugano mbere kuriongera ntere mwanya chikishigo bunge getigania East amwe na gishigo bunge getigana West aretere na mbere na gutegera imwe ya miradi ndene shigo bunge biubio biere akiaria kagitana kandi ongaize waziri Muga na chumirite na kurita mukana jombolito kireba mwa contractor kana akandarathi barabombete kweta na mbere na guchirithiria imwe ya miradi ndene ishigo bunge bibi kagitana kandi ongaize waziri Muga no mbere kuriongera muradi joka Mburu Mbeo irrigation project jarajo ndene ya wandi ya Mbeo na rantere chetigania West na ariongera ntere cha Athona irrigation project muradi jarajo rugurirwe mwaka jwa ngirigire 14 ende contractor athithi yake intake igentokera nandi waziri ombeta kwethro akimenira na njira inene muradi jonge waziri Muga mbere kuriongera ni akaiga giant water project jarajo kwerekana neka pipe cha kamatirone Rose mweri jo April kagita na karako ari na mbura inene nkoroki waziri Muga nande na ugetaga tigira engineer kuma Roterero irrigation bakata kirongera ntari ukimetwitite nikenda gutigira niba gucokaniria manto jonde nikenda miradi ize kana project izi chikambura kana chikomba kwethera chigitumiro ni akari na njira ire ya kubatara thirikari iretethakia mwananchi ni yera kwairia mathina yara erisabu kende ombotethia antu CS we twairwo mantu arwe istatali na ruari tuko ya Jumaine
ituko imwake kurutangwe mandi na banganire mantu yana yana chiama ni babo ndena na boru arena engineers na ingwe tigantu barabe ari itina araba kanyoro kaita kara kweka ombikana akoenda kuwa manto ya kora kiandi project ira to kwa wani William Ruto na ganis ichi akuria na kwetu akantu bagaya toreta de namuno kuma pai picheto chio ko Thailand slide but yeru are kona kwena solution naito kwa Mheshimiwa William Ruto. Thank you very much. Mheshimiwa Mporo wa Bori, thank you very much. And we are going to stand with you and support you to the very end. Kuapa kuhakikisha kwamba maji yetu yanafika manyumbani mwetu. Sisi tunaishi kando ya mlima. Ukiangalia huku ni forest. Lakini kila mtu hapa analalamika kuna shida nini? Ya maji. Ili suluhisho linapatikana tukifanya kazi pamoja, tufanye kazi na serikali na ile budget tuko nayo hii mwaka. We start first of all by repairing the infrastructure that is already broken. We have discussed with a few contractors kwa sababu like the project I visited today, the contractor did not have the audacity of turning up despite being invited. 42 million has been sunk in. Lakini hakuna matunda kwa watu wetu. Tunaposhughulikia mashida zetu, zile area ambazo hazina maji kama Igembe Central hakuna mito, si ndio? Igembe North hakuna mito. Hizo area zote ukosefu wa mito sio sababu tosha ya watu kutokuwa na maji ya kunywa na ya kutumia. Na tumeambia wale wafanyakazi, wale makontractor wako huku, first priority ya kazi ni vijana wa wapi? Wa hapa. Si kweli? Yeah. Because mimi kama kijana kazi yangu ni kuempower my fellow youth. Kana na ripoti yegie kuthojwa kana gutekwa kwa miradi ni waziri wa roje Mheshimiwa Eric Muga. Tuchokere kirege chiko bunge kana othimenti ni ara MCA wadi ya municipality oroje kana Caleb Mutethi Kibuko na chumbirite na kumeneria governor wa county Meru Reverend Mutumanto Ithinkia ni ontoboko thura bodi ya municipality ataranirite na kariba municipality kana kinyako araniria na MCA wa Gontogoko nkorokina ugete kinya governor ojo atathinga tametaratara ire thinga tagwa agite na karea arathurire Florence Kajuju zaumo ambondi yeze nande akiromba mbunge ya county Meru gutigera ne gukorokia baria bathurete ndene ambondi yeze ende batezanirie kana bagakurukia Florence Kajuju ndene ya mbodi ya municipality. Jeff Wagituma na ripoti hiyo. Nawe Caleb Mutethi Kibuko urani MCA wa municipality na umirite na kuga ngavana wa Meru Reverend Mutumanto Ithinkia agitara mbodi ya municipality atethira akimuria biuria kana kuria kariba municipality no bakwenda thura mbondine. As the area MCA, I feel that you should have consulted a retro nyadra tioni directory ugeta akurube tu batatu bana batano baka consultant on who should be fit kurukiete kiu ne ara menerete bunene governor ujo nontu bagutara Florence Kajuju na wokethera ri mbundine yeje tethura igintu gikiega auma national government ki ombudsman ararari nwe orungamirite eje nandika iri mashinani na au risabu gigiti kya municipal bond tuje daimwe kabatu kera nama na Kajuju nye muchore okwa tumwirema au ntio mu support na ntio support move wewe kwenda kuja kwa municipal bond ke municipal bond urampomba kuromba governor kainya Kajuju ni akali consider that position nundu akethura akiromba agitikia women lab na thatu twamwa agitikia women lab agitina thina kago tuthithia tuka confused no rombe tikia women lab riwa gera gambio romba gitika iri kwendigwa proposed ajukietikia municipal bond ija una ndina ro murungu ambugiririe nda MCA ruru mbithiri ngukorogana na tono cia karo cia inkwendetikia area manager. That's how much she's reducing a position na atiba atiko thithio at all cost na kuga kinya utarani bubu ba Florence Kajuju ni giutate na mawatho but marito ajana to kuona na ndija Kajuju please no we won't agree because that we need to do meta sheria ile bond no batiko taro he should be or she should be a voter within this area na batiko thro ina vested interest kwethro anomba kit doesn't qualify you no withro nya biashara nya ningwande na biashara maoa ndina biashara nkubo and what I'm saying is the truth and then nya biashara timao but I don't qualify
gwito tarwa mbundi ni iria by virtue of fact that ndi na biashara nao kingi kuma kiri mutongeria uju ndiko ndiko na municipality itonyerwa nuntu indironere maoa ni ratarirwe mbundi eyo na mbundi e maoa itarwa ikwari na very broad consultation antu ba maoa batekirirwe antu nuntu bakwenda gwikirwa kujuria marietwa bekirirwa antu by the virtue of fact antu ba maoa na resident ba maoa ibetikaniritie na boga antu baiba bakubwira itukona mbundi enkobwejete otarwa iturone mbundi timao itali mbundi timao itarwa udumto municipality aja town weteri kwa chairman ka mbundi member now nuntu tutina invested interest mawa ka municipality timao when we are having the bond of municipality emero itarawa there is what we call the vested interest a municipality na dando ukamukario municipality no batio talo I know what I'm saying nuntu politics iloko anto bakambio mbira nkwambi kwa mukabira Dira tuambi kwariria manto ja kwetu indi twati kwaria ja kwao boiba gwita bagachiumbia bakariria manto ja kwao beba kwao oningo karankiuga gendo kene inkwenda tweshimia nakyo municipality no thimenti tatu tweshimiwe na itwewe heshima riari retu akirikiria Caleb Mutethia na ugite muthenya jwa ruju bakethira bakiariria mbundi eje kiri assembly ya Meru na kuromba MCs ba county ya Meru ni bethire bakiregana na gutaro go Florence Kajuju ndauga ruju assembly ga kurukia Kajuju na assembly yetu ikethwa ire gukurukia just marito no tubokurukia nitega inyongwa merit imbie gukurukia taito gwatanirite as an assembly na executive but kugotanira gwa tutikugana nde to embrind nyara ko manto atigwita bwa gatugija gwita bwega kugwatanira gwa twigogwitaniria ngugi to make sure governor wetu itomukaria itomukurukiria budget lakini naandike these other things really go to affect directly as the people. Let us be very careful as an assembly to akurukia because itogwatanirite itokurukia marietwa based on the interests of that community kama marito jala as the area MCA doga jo jangino tukurukia lakini madam Kajuju to akurukia nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Tukirekana na ripoti ya Jeff Wagituma tuerekerea Monga County Muturi irene county ya Tharaka Nithi ni aria kuma kagita na kana thirikari cia matura cia mbiririe MCAs ndene thirikari ya county Tharaka Nithi bethagira bagitithia na mbere arwaria rao ndene ya mbunge kana nyumba cia mbunge ira cikurekana ciaki na mabati ni gintu giumbite kwithirwa gikireta biuria bibingi ndene county ya Tharaka Nithi bamwe batongere bakiuga ni kubatere gwakwa nyumba injega ira MCAs baba bakomba kwithira bagitumira taikaro biao bia mbunge nikenda bakariria miswanda ya county izi kire budget ya mwaka wa 2025 na 2026 thirikari ya county ni ratengete chiringi milioni 30 iri kwerekana chitengi cia gwaka ikaro bibi gento nande gimbita kwarirwo ni MCO Wandia Mitheru itekena tanefa tekinuthia uria uchumiritie na kuonania kurega kunganirwo kwawe no ntubo mbecha ire itengi gwaka ikaro bibi nkuruki kinuthia na ameneretie bune ne ngavana wa county ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki no ntubo kuremwa gwakira MCAs Tharaka Nithi ikaro biria bagatumagira akiuga ni aibu nene MCAs baba kwithirwo bagitithia na mbere ndwaria ciao ndene ya nyomba cia mabati. MC wa Mitheru na Vatikinuthia na meneretie mbeca iria itengerete waki bwa mbunge ya kaunti ya Tharaka Nithi ara ugite milioni 30 mbeca nini muno ikiringithanwa bura kaunti ino yethiritwe ikigegi no ntubo kwaga mbunge mbega ya guruthira mikaro biago nkwenda kuria nkinya waziri araithite kugu atunenkera highlights ni akuonere fia gutwika Tharaka Nithi igatransact business from there for 20 years. No tukalaida mbanje ntira anenkane tukalaida cost ya county assembly ni 200 million. Na leo ntu anenkane 30 million. Idhabu nile kuga atire kuriendeka miaka mugwanja gutuma at that rate ntu ni dabu ya sequence and series. Ara no MCA wa Karingani Murethi Gaturo augite kuri na mbunge ya Imbia ithiete na mbere giakagwa assembly no for the last almost 6-7 years itwere 14 na kureka assembly ria njeru gikwakwa na nengwite kia giakwa
egucha ne gua ege kwa tonto a MCAs ni akwa nonto ne bati kwegwa ri part ya structure ile bati kwegwa ri Tharaka-Nithi ile bati kwegwa ya kwa kambuge okathikeria waziri kwina 30 million ile isi atengwa nonto assembly na kwina mbia ile budgetini no tukwareria mwaka uyu kuthira June kwa kumbecha ino cionthe ibati kwegwa igeca kuri chamber yetu ya assembly Kĩnuthia akiuga mbunge ĩno ya Mabati ĩtĩmaga rĩmwe ma MCAs batamenya wegu ibari mbunge ana kwina confirmation yumde ngutonya aimbawd na speaker watuika na atona nuntu ribu kuona assembly sittings ala tukoirothira ile nyombani ya muthemba you cannot know where the assembly starts and where it heads ogwa na kuria ni spectator authority ya maze speaker atumbira kumbona ya bindi chokera kairi ndagenda ende Kĩnuthia ũrĩtie ngavana Njũki gũcũbĩria waki bwa mbunge ĩno na ritho rĩega nontu MCAs ba kaunti ĩno begĩtwo bagĩkara mabati-inĩ kwa mĩaka 17 gũkinyithia thaino miaka 7 na tuthirĩtie 13 tukerwo twina miaka 20 ngavana nere antu batige kumwaibisha assembly ya Tharaka-Nithi nyombani teno ni athia miraithe kuria kunde ena residence nkinya jiae ana kuria ena biashara jiae personal etho ana antu bae ba ng'ombe ni bararaga nyomba teno assembly ya gutira business ni tutiga ibu ndogo kiripotera Meru TV kuma gĩcigo mbunge gĩa Chuka igamba ng'ombe mbita mũrĩmi wa mbogo kuma kaunti ya Tharaka-Nithi tuchokere kiri kaunti ya Meru aria nande ni gikeno gikinene kiri akari na mono anto arume kuma ntere chia Maua na bobo na nyuma ya cibitari ya Nyambene level 4 kwerekana nande ni akiri nyomba kana wadi ya iria arume bakomba kwethirwa bagitumira kuringana na MC wa ntere chia Maua mheshimiwa Dan Kangwana amana maabitha kuma roterero gima ni bombete kuga ate nyomba hizi ya arume kana wadi hizi ya arume komba kwethirwa tetheria akariba nterezi na njira inene sana ni wondi erigeri kurugurwa ni ngavana wa county ya Meru Reverend Mutumantu Ithinkia mweri kana mwambirio jo mweri jwa mugwanja murethi waba na rukono antu arume bara bathiurukirite rutero Nyambene na bara bari ukwina sibitari nene ya Nyambene level 4 ile lindene ya Maua bakethura bakiomba kuona utungata bubwega nundu bakwithura nyomba yao ile nyomba ya arume niengerie kujura na kurugurwa MCA wa rutero rwa Maua na rikitie gukujira untu buburire aliongite ndene sibitari ya level 4 ya Maua na gwitegera waki wa nyomba eji bura bwitite na mbere na kionaga kunganirwa kwawe nuntu bwa nyombeji ure yaki bari ingweretwe ingwera yithirite kiritika ndene hospitali yetu Nyambene hospital retha ya Maua hospitali ndene region eci yetu cia Igembe yora nene nithira ina capacity ya ntoba ingi muno na kwa kuthite kuna changamoto rira kuthirite kutina wondi muno ya arume rithirite kirwa miaka mingi kuma 2017 Rwimbrother terukinwa wondi ya arume toya 2022 2023 2024 wondi ya arume lakini tha yangu ndosoke nkatha se mwanya ndo ndene miari ile nyuma ngavana wetu wana Mutumantu Ithinkia uguma itwakolomere mbesingi ciethirite ibwithia wondi iyo twika ciaurite lakini tombira uciona na irare na authorize wondi iyo mbe kuthiriru haraka so is my appeal ki contractor roko bwithia sibitari mbira mbwiwa na mwithitira ko batere ngwitie nkai na miftra bwithangi within 7 to 10 days nonto twina need egwithira wondi ki operator na kuitu kwenda bwithangu haraka kenda antu betu arume bare bethirite bari thina miaka yonthe batona kwiya bombe kwiyao batritwe ngaramire se kuma tukasomero usoka
gukombora ambulance transportation usionde antu betu muntu ama miru nwasi wa mulaitha nontu kuma mfano kanuni akachiu itakuleitha muntu miru is and distance. Ndagitari munene wa sibitari ji yakiaria nwena kujirite na kuga ati aji bara bethero bari bantu arume ni bethagiro bena thina inene muno wikinye sibitari ria bandikirwa kumama nontu bubakinyithagwo mwanka level 4 level 6 ireli ndene ya Meru Town ni obomba wikwe na ambulance aria admin wa sibitari ji alikiti gukujira muntu ura mwaje no withawe na ngarama cia kurira ambulance ya Mukinya Meru. So kwa sasa kuna changamoto kubwa sana kwa wanaume wa hii region. Mwanamume anapogonjeka, mwanamume anapopata ajali, hakuna mahali pa kulazwa kwa hospitali za serikali hii region. Kwa hivyo wanaume wote huwa tunawatuma referral, wanaenda Mutindwa, Meru Teaching and Referral Hospital. Na hii huwa ni changamoto kubwa sana. Kwanza kwa mgonjwa mwenyewe, manake ni lazima asafirishwe huko. Pia ni changamoto kwa hospitali, manake ile ni expense ingine ya ambulance kupeleka mtu kule. Na pia huwa ni changamoto kubwa sana kwa familia, manake mtu wenu anapolazwa kule Mutindwa, kila siku mnagharamika na fare ya kutoka hapa kwenda kuona na kutembelea mtu wenu. Kwa hivyo hii ward itakapofunguliwa itakuwa imetatua shida mingi sana. Murigo yo kuweta uso utungata yethera yueroterero mwasi ende twina sibitari yetu ao ni kumba kunisia ngarama yusionthe na yo mweshimo wetu wa sibitari kuma ruterero Isiolo kuma Tharaka na nthe antu bonthe be bakomba kuyao kwetu Nyambene kenda bomba utungatiro. What eje ya ntu arumere kethwere ya kipekee kanere ya yonka ndene ya Nyambene ure ya ngana ekarugurwa orua egitarite kuraja nuntu nirikitie na kujura ituraetie utenjera twai nio batu turaitie wondi arume twatu ya wita Mutindwa wita nganga ni ata taria uwa na kirua dai noguo munene dai ngai autotethia fari ngai bokatia ya kwa kandraua kuwa ibobo sana kile awa MCA na bawatanirite na ngabana no bisi esibitari na nene basibitari nontu wa urabarikia kwaria nkuona murungu ari akwina batu nontu ukeya kwithira mantu yu yaeta na mutaratara human daktari yetu yelesa Nkuruki MCA wa Rutero Ondan Kangwana narikitie kuga barabara iri kinyete sibitari iji ya level 4 ya Maua ikomba kurugurwa nikenda kuinya na kwangari kura kuinya na ira kabarabara ne kamwa kikara kinya sibitari iri bukomba kunyia itukubangania ora tumba kurura barabara kuma hospitali ya kila mwanka Kalementiri kana Kilelai primary school ya Mubango ywa barabara ndabanganiti with 2016 lakini on the way siraurira atate lakini dhaitu ku fast track titona barabara witura kuna barabara kuna mira kwa PS itukwenda antoraba kuma abe na meta kilule yitura adro gaiti kabalaba utukabwethia na kakara am between kabalaba kuna mira women sign on MCK tola tutu twelito anda tutubwethe boboya kenda antubeto bomba witiro kenda batatura kuma batauni. Alafu kuna barabara rongone tamibwethetie financial yetu ino kenda antuba uria nabo bethera bemetumira bano ntinya bo batira ona within town ya batira ona barabara witira ni tumibwethetie so wana kurura tubalabala at least 2-3 tulatomba tuma tunisia njamwire hukumao Muriri wa banki reportera Meru TV kumaja mirigone ya Igembe Mawa Kuma ntere cia mawambe tukiria ngucokia munka gicigo bunge kia North Imenti ni aria umwe wa musiasa wizikene Tamuriongi okaga na chumirite na kwariria manto kathumba jaigie mbondi ya municipality kana marito jaraja thuri ndene ya mbondi ya municipality kuringana na Muriongi ameneretie bomwe batongeria baraba kuregana na marietwa jaria gavana mutuma twithinkia nenkanire Bedro bagitongeria mbondi ya municipality na rankurukia rombete akari amona atongere ndene county Meru gotigira neba kwa gavana mutuma kanya kakuritira Momeru ngowe MC Mwetonga
naraniritie na mutongeri ucio na gutubangania ripoti una njira intariro. Mwanasiasa ulinkuma aja kathetune Kameru nombite kwithirwo akiumira na tungi nura wijikene ya Muriungi Okaga uria umbite kwithirwo akimeneria baria baratetaga igoro bakiugaga mbondi isparity ni chaguri bwi na nombite kwithirwo akibera bwi imenyereni na gutiombekeka burujage gita rionthe ibwega ulimbite Muriungi Okaga na akwenda kwira Meru atiri tutwire ndwene ekwinga mama na indira rigere muno mborete akurubange ba Meru pambiritie ndu akaira thirikari iji na ndibera atiri ikethwa gwitwa bakunenkerwa mama kira mama atu arire kira mama arire gietu guku untu na arire county iji kawira na arire county mwaka mithia ikethwa kurube goro bau barara ya TV ne gwitwa baranenkerwa ikawira pambiria kwaragania Meru kaire ndibera kirundu kuu bena kugishindwe na batige tabia yu na batige tumatu bakunenkerwa 500 pambairia kurona thirikari injeru thirikari taringa kinya no mwaka kambwira atiri nyakubwo nkondo bwira atiri batu twitauni na tukurite tauni iji na itukona ora thirikari ije gwita gugi na ndi na bwire bweta bwanenkerwa imama 500 bukambiria kurona thirikari utio irakinya onde bwira atiri Muriungi Okaga matete ugoni ndi Muriungi Okaga inkorega nato na akuruba bombe bamone akuruba ntoreto putumba kwambairia ndo ye gitarombe indwa berengo gicitwa indwa kuri gita Mumeru aritie auga mugwiju tuko o aria jogera irwa jonge na juju coka irwa o au ongwa ni kuga gutikanya barombere kwithiro bakegwa ni Muriungi Okaga urio kuga antu baegwa ciringi 500 ni batije gukagia ndoa ni barija 500 jao bakiri Meru ni kwenda thiri. Kiri ripoti ingeni ate akari kumantere chia changa na nkanani kiri wadi ya chia kariga neba chumbiriti na gukathiria kana kuthira bagichokia nkatho kiri governor wa county Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njuki na bobo ni nyuma thirikari ya Muthomi Njuki kubathondekera barabara irethiritwo iri Kinyamara gukagita gakaraja bakiaria na metha nteto ya Meru TV akari baba nibameneriti kinya MCA wa Nterezi wijikene takinyo ZM nontu bwa kumeneria ngavana Muthomi Njuki nikiraba kuga gukurukira Bishop Mwathi Kanugu nibonete matunda ja thirikari ya ngavana Muthomi Njuki kuririkana ati tractor irere mbere kwithirwa ikenja barabara ya Nterezi iraretere ni Bishop Mwathi iria ire kana irombi kuma kiri ngavana Muthomi Njuki ndagara wegona na rukona ru Garibankanani na barabachanga kuma wandia chakari kita bumerete kuchokeria ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njuki nkatho nonto bakugokerera keo kurukira Bishop Mwathi na rengira gisiasa kimenyekana Kanugu kubanenkera tractor kubarembera njerera yethiretwo ye Kinyamara gukagita ino barabara yetu na thina mono tutiona kinya bantu kumira ana beto babonda bagwiyana mirigo baumete mundani guturuta mirigo nogo wanatio tuingwa tukiajo tutikiona burato kethianga nontu barabara kuthuka kwa gutocokia nkatho mono nontu bwa ngavana wetu Muthomi Njuki ngavana Muthomi Njuki gunkania muno nontu ukegwa njira ino konete muntu kumwira ukona kwira munde na tunenkera karagita gatunete muntu kumwira na maendeleo mama ma MCA babo tinda mechi na kumena na ngavana na kibura bakiruma ngavana ibongwa bashindwe na bakoro kinya thuro ri kanale ni gose kale tukienda kuruma ngavana ibaba wetu ndatukatura tumukathaga nontu na uturirikana ngwe ngicokere Muthomi Njuki nkatho muno nontu bakunenkera Bishop wetu Kanugu MCA ora tuwetera Lata atonenge atoremana sendi mtwenu ato turutira gwiraga ugu Muthomi Njuki tosha Muthomi Njuki tosha ale ngo batwira ata batikoro mwembecha toma iko Kanugu aruta chia ngabana watu kana kumukinya ato atulagita na ngabana ya kaunti agaba kemeneria MCA wa gonto ko Kenya ZDM ikiraba kugikora mu majukumu maraba munenkere botakari kugwa ndino rubone ne mono nonto Kenya ZDM ikamwitete nyoni ngwa nkurukia maita 5 ngamwira mumwe uturimira njira ino augia wanatoka ruta ira chia to ira
twakuja atirungama ibogire aleche kariga tauni yara abantu aruthira tie tukatata twakuja tumurugamira cio nio ndiuga okegwa ibo tongoria bogata bo kinyoze ndiemu tutikarora tongoria ukona tutikuburia bububu okegwa tukendera na muthemba uyu wanta mune mugarire ntu ara twagwerera twirete mwana omo cibitare sendia tomo thaitha itu baba tutethia njereno hende bishop kanu na kombo tutethia atoremera njereno na taka mwandike ndio kumwera ngai baba tendiemu arare negwe twene nkera bishop kanu tutena kwaya kana tutokuzoka mtono Rotera rwake Bishop Nicholas Mwathi Kinya gwatariganiri gucokia ngatho kiri ngavana Njoki nontu bakuiga romba riake riratumĩtwo na ngari ara Kinya gorotithĩrĩtie kĩara kĩrĩa mtĩkĩnyua zaidi nontu bakurema ikuruta wĩra ne mundiru ukiri thaa 12 tractor yaroka kurima na ndereva wetu urokurima barabara na kurima barabara bwega ncokerie ngavana nkatho muno na amwire atikagite muntu nuriku amba kumugwaya kana kumwira antu batharaka chakariga wondi batimwende ngavana gutunenkera tractor akakurima barabara ya kumara mini kuyira changa karira kuthungira mwanka kanani gintu kia mbere twire kinywa sendiemu kinywa tio antu bache kariga tutie tayari kugoma tutie tayari kugoma thokoni chetu tutie tayari kuruma ngavana tutie tayari guchambia muthomo Njoki tika kinywa mire wiranire to muthurire amberie kuthingata antu bateba thure atweka pie wabara bange bathure twe ende no tukinywa nare muri wira ibu kombekera nkobia ntweke acting MCA katuke mutongoria wetu mwana wetu Bishop Mwathi aya nuntu okona na kuthia karomba karagita kwi muthomo Njoki akaya turimera barabara teno muthure athuritwe nugwe ikweringithwa kirundu kiaga gya nkora mbega muntu toyo na atake thondera kijanja aterara geta kuthondeka yukumira karuguyuni ira tetu kugo gotwe community tenia to koroke na ache barabara itope mwana oyo kura ciake kengwa kinyira ngavana bwega atonengera into bwe Bishop Kanugu ndam kuma wandia chakariga gĩcigo munge kĩa Tharaka nkiripotera Meru TV rĩtokambĩte Ndagara waiguna Atho cia mwanya Ndagara waiguna kuma ntere cia Tharaka nontu bwa riboti yo kongera kuni ati mwerekeria munene wa kambuni ya iria ya Meru Dairy urojikeneta Bwana Gitonga na ugetata bakethura bari na uritani borithi bo bweru arana ndi arombete mbeu mbithi bachumire ni konda bakomba kuthura bakiamukira mauritani jaja popo jita kagita na kara kwerigeri kuthura kuri na kiatho kiarimi ba area kiatho kireke kethura kiri ntuko Jumamosi ya ndene county ya Meru. CEO wa Meru Dairy nombete kwithirwa akiaria aria ombete kwithirwa akiuga bakethirwa bari na monaniria joria bakoneria arimi mantu jo urimi bwa kinande buria bukomba kwithirwa bugitethia nkuruki ona amwe na bu nombete kwithirwa akiuga nande Meru Dairy igatua kwendagia iria nekendia ng'ombe untu buria kugo ritani bu bukethirwa burio ntuku ya Jumamosi antu baumere bacionere wenu wa Meru Dairy Union tukikanya gaka karibisha arimi betu na Meru bonde nene kiatho gietu kiria kethira kirio tuka Jumamosi tariki 21 na area ASK showground kiria twitaga Farmers Field Day tenda kwira arimi mibango ya kiatho kiria mirikite mwaka juu iro tukathithia kiatho gietu kia 10 agenda ya mwaka juu ikuitana arimi urithi na njira cia kinandi na mono antu babethi na bara bagetha bare aritani betu ntukwira ni arimi bare bafaurite na batu bacinda bangi na urithi ponge kambere arimi ngugetu eria nitite na mbere bwega factory yetu gukinyeria 620 na kinyete akwe na tuchari kidogo todoko eria ile kwita na mandu ja kalibwega tukarugura thoko kwendia ng'ombe na arimi bakendagia eria na nyoro kwenda kwendia ng'ombe akendia ng'ombe tukethera twina ng'ombe 20 iri kethe ntuku mbere na tukaendagia ng'ombe na njira thimu kwa uthai murimi ati kunindi eta guchwa broker kana jwa athiuruka na ntura akiuragia no kugura ng'ombe akaretaga akeja akaregister ng'ombe we naja kwa union atunengera mbicha tukamiugiria ndene mutandao jwa dunia yonde aguri bakauma na bali abaja bakagura ng'ombe ere
tweregirite ageni baba ingi sana na ageni no bakwendelea confirm na turenda kwaria muno mantu jage no ntuko njuma tona confirmation cionde twina arimbe mwiti Nyarwanda pejite kuthoma na tu invite ageni baba ingi tene Kenya na muno barakeja kugura ng'ombe tukwirigira arimba baletete ng'ombe iu bakana mbeche intheru ntuko iu na muno itukwenda ana babethi kana mbeo mbethi ithire kieni kiu nikenda yo no rithi ati urithi bwina mbeca na tu mbeca ikenda yitara wau ikionekana direct nikenda bamenya ng'ombe baba ingi batwire kuwa ng'ombe ite mbeca lakini kana ng'ombe rithe wone akuru na this time antu babethi baba gwetangu ina inya muno kwi baba kedire nyaba kienine pejite kuwa kwa mathio ng'ombe bena miaka less than 25 na bena ng'ombe ndongi itonekana bijocemania na arithi urithi ti ura bwajukagwa mbere yajukagwa urithi bwahankia na mtu uria utina wirigiro lakini urithi ino kwina mbeca iririene mbeca iri urithi-ini bwa ng'ombe joni na mboja na mbeca cia kugura ng'ombe nontu ng'ombe irio indongi iri itari the best cows in Meru ikendi na jau ni jonda ikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga ngikuripota ndinene mutindo jwa Kangangi Northimenti Meru TV. Riboti huu yegie urimi bwa iria niegwo twikithiria mujia kana gigutugunyiria muthia jonda chietu chia Meru TV utukombe thironge kwandagira kagita gakega urimi tawa Dennis Mutuma Muthomi monanirie to mathithio agukari Jacqueline Makena.